kugura inzu cyangwa ikibanza n'utari nyiracyo. Iyo ubugure buteshejwe agaciro uwaguze arihombera. Bibaho ko umuntu agura ikibanza cyangwa inzu ariko nyuma hakazamo ikibazo. Uyu munsi haje ikoranabuhanga ku buryo ubanza kureba muri sisiteme uw'inzu cyangwa ikibanza byanditseho mbere yo kwishyura. Ariko se twavuga ko nta buriganya namba ushobora kubibamo? Ko hari abahimba indangamuntu bagahimba n'ibyangombwa by'ubutaka, mukajya kwa noteri nk'aho uri kugura na nyir'umutungo kandi atari we. None se utanze amafaranga yawe ariko ukagura n'undi utari nyir'umutungo, kubera ubwo buriganya n'ubundi bwose bushoboka, iyo wishyuye urihombera. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, reka dusuzume ibiteganywa n'amategeko agenga amasezerano. Tunarebeye hamwe icyo inkiko zavuze kuri bene buriya bugure, aho habayemo uburiganya umuntu akagura n'utari nyir'umutungo. Turebere hamwe niba agomba kwihombera cyangwa niba nyir'umutungo by'ukuri ari we uzaba uhombye. Ibi tugiye kuganiraho nibyo twakuye mu byegeranyo bivuga ku manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga. Mbere yo gusuzuma imirongo yatanzwe n'inkiko kuri iki kibazo, reka tubanze dusesengurire hamwe ibyo amategeko agenga amasezerano ateganya. Itegeko nimero 45/2011 ryo kuwa 25 z'ukwa 11 2011 rigenga amasezerano, ingingo ya 64. Abarebwa n'amasezerano. Amasezerano akozwe ku buryo bukurikije amategeko abitegeko ku bayagiranye ashobora guseswa ari uko babyumvikanyeho cyangwa ku mpamvu zemewe n'amategeko. Agomba kubahirizwa nta buriganya. Turebe hamwe ingingo y'135. Inyungu zirengerwa. Inyungu z'uwahawe isezerano zitangirwa indishyi n'izi zikurikira. Iya mbere, inyungu yari itegerejwe, ariyo nyungu yo kubona urwunguko ruturuka ku masezerano nk'uko yayiteganyaga iyo amasezerano aza kubahirizwa. Ya kabiri, inyungu ku birebana n'icyizere. Ya gatatu, inyungu yo gusubizwa ibyo yatakaje, ariyo nyungu yo gusubizwa ibyo yahaye urundi ruhande byose. Ingingo y'136. Indishyi zishobora gutegekwa n'inkiko. Indishyi zishobora gutegekwa n'inkiko mu rwego rwo kurengera inyungu zirimo ibi bikurikira. Indishyi zishobora gutegekwa n'urukiko mu rwego rwo kurengera inyungu zirimo ibi bikurikira. Icya mbere, gutanga umubare w'amafaranga ateganywa mu masezerano cyangwa indishyi. Kabiri, gutegeka cyangwa kubuza gukora igikorwa runaka. Gatatu, gutegeka gusubiza ikintu runaka kugira ngo hatabaho ukwikungahaza mu buryo budakwiye. Kane, gutegeka gutanga umubare w'amafaranga mu kwirinda no kubaho ukwikungahaza mu buryo budakwiye. Gatanu, kugaragaza uburenganzira bw'abagiranye amasezerano. Gatandatu, gushyira mu bikorwa icyemezo cy'ubukemurampaka. Turebere hamwe ingingo y'137. Indishyi zemewe. Uruhande rwarenganyijwe rufite uburenganzira bwo kubona indishyi zitanzwe n'urundi ruhande rutubahirije ibisabwa mu masezerano, keretse iyo ikirego kigamije kubona indishyi cyahagaritswe cyangwa cyaravuyeho. Ingingo y'138. Ibigenderwaho muri rusange mu kubara indishyi. Uruhande rurengana rufite uburenganzira ku ndishyi zishingiye ku nyungu rwateganyaga zibarwa hakurikijwe icya mbere, itakaza agaciro ku ruhande rwarenganyijwe rishingiye ku byo urundi ruhande rwiyemeje bitewe n'uko byabuze cyangwa se bidahagije. Kabiri, ikindi gihombo cyose gitewe no kutubahiriza amasezerano n'ikindi gihombo cyose cyashamikiraho. Gatatu,
ibyakoreshwa byose cyangwa ikindi gihombo uruhande rutubahirije amasezerano rwirinze kubera kudakora ibisabwa. Turebere hamwe kudahungabanywa mu butunzi bw'icyaguzwe. Urubanza rwasuzumwe. Urubanza RS Injust LC 0002 2022 SC rwaciwe kuwa 22 z'ukwa karindwi 2022. Haburana Ngezaho Guhora Ildefonse, Ingabire Jacqueline na Beneri. Ibibazo byasuzumwe: kumenya ukwiye kwishingira kudahungabanywa mu butunzi bw'icyaguzwe, kumenya uryozwa igihombo cyatejwe n'ubugure bwateshejwe agaciro. Imvano y'ikibazo: Ngezaho Guhora Ildefonse yaguze na Rekeraho Aloyizi ikibanza, ariko mu gihe yari atangiye kucyubaka ubuyobozi bumuhagarika buvuga ko icyo kibanza Beneri yari yarakigurishije biri ku nzira Aloyizi akiri umukozi wayo. Ibyo byatumye Ngezaho Guhora Ildefonse agana inkiko arega Ingabire Jacqueline, umugore wa Rekeraho Aloyizi wapfuye, asaba gusesa amasezerano y'ubugure yagiranye na Rekeraho Aloyizi kuko yamugurishije ikibanza azi neza ko atari icye. Kubera ko hari urubanza nimero RCAA 0031/14 SC rwemeje ko ari icyabiri ku nzira Jean Baptiste. Beneri yagobokeshejwe mu rubanza, itanga inzitizi yo kutakira ikirego kuko ikiburanwa cyamaze gufatwaho icyemezo n'inkiko ndetse imanza zikaba zarabaye itegeko. Kuwa 30 z'ukwa 4 2019 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaciye urubanza nimero RC 00047/2018/TGI Nyarugenge, rusanga inkiko ntacyo zavuze ku bijyanye n'ugomba gusubiza Ngezaho Guhora Ildefonse agaciro k'ikibanza yaguze. Ruha ishingiro bimwe mu byo yaregeye, rutegeka Ingabire Jacqueline kumusubiza amafaranga angana na $6,700,000 Rekeraho Aloyizi yakiriye y'ubugure bw'ubutaka. Rwasanze kandi Beneri yarakoze ikosa ryo gutanga ikibanza kabiri, bikaba intandaro y'ibibazo byose. Ruyitegeka gusubiza Ngezaho Guhora Ildefonse ikinyuranyo gisigaye kingana na $15,000,000 n'amafaranga $800,000 ku gaciro kose k'ikibanza. Ako gaciro kagirwe n'umuhanga kangana na $22,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'indishyi zingana $300,000. Igihembo cya avoka n'amafaranga y'ikurikirana rubanza bingana na $1,100,000. Ingabire Jacqueline yajuririye urukiko rukuru avuga ko ari Beneri igomba kubazwa agaciro kose, nayo ijuririra isaba urukiko gusuzuma inzitizi yo kutakira ikirego yatanze mu rubanza rujuririrwa no gusuzuma niba yari ikwiye gutegekwa kwishyura no gutanga indishyi kandi nta masezerano yagiranye na Ngezaho Guhora Ildefonse. Icyo gihe urukiko rwaciye urubanza kuwa 27 z'ukwezi kwa 8 2020 rwemeza ko Beneri ifatwa nk'umugurisha wa mbere, bikaba biha inshingano yo kwishingira kudahungabanywa n'umutungo Rekeraho Aloyizi yaguze. Ruyitegeka gusubiza agaciro k'ikibanza kose. Beneri ntiyishimiye iyo mikirize maze isaba perezida w'urukiko rw'ubujurire ko urwo rubanza rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Nawe amaze kubyemeza yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga abisaba. Bimaze gusuzumwa ruhabwa nimero RS
injuste akarongo rc 00002 akarongo 2022 akarongo sc ruburanishwa mu ruhame ku wa 15 z'ukwa gatandatu 2022. Urukiko rw'ikirenga rwasuzumye ikibazo cyo kumenya ukwiye gusubiza ngezaho guhora Ildefonse agaciro k'ikibanza yaguze na Rekeraho Aloyizi. Rusanga ihame ryo kudahungabanya mu butunzi bw'ikibanza cyaguzwe byaragombaga kubahirizwa na Rekeraho Aloyizi wapfuye nk'uwagurishije ngezaho guhora Ildefonse ikibanza akaza kucyamburwa hashingiwe ku rubanza nimero RCA 0412 akarongo 10 akarongo HC akarongo Kigali. Rwemeza ko Ingabire Jacqueline umuhagarariye ari ugomba gusubiza ngezaho guhora Ildefonse $22,500 by'amafaranga y'u Rwanda y'ikiguzi cy'icyo kibanza. Umurongo watanzwe. Ihame ryo kudahungabanya mu mutungo waguzwe ryishingirwa n'uwagurishije. Mu yandi magambo, uwagurishije niwe wishyura agaciro k'icyagurishijwe mu gihe amasezerano y'ubugure ateshejwe agaciro. Mu kureba ku gika cya 37, iyo waguze umutungo awusubije nyirawo, iyo waguze umutungo awusubije nyirayo, abagurishije bagomba gusubiza abaguzi bavukijwe ibyo baguze agaciro kabyo ku munsi babivukijweho, kandi hagomba gushingirwa ku gaciro uwo mutungo ubwawo ugezeho. Mu kureba ku gika cya 38, urubanza nimero RCA 00031 akarongo 2016 akarongo SC haburana indi manza zihuriye kuri uyu murongo. Urubanza nimero RCA 00031 akarongo 2016 SC haburana Nishimwe Claudine, Mashami Giselle, Mugenga Joseph rwaciwe ku 25 z'ukwa 9 2019. Urubanza nimero RC akarongo injuste RC 00007 akarongo 2020 akarongo SC haburana Twagirayezu Alice na bagenzi be, Twagirayezu Albert, Mumaranyota Agnes rwaciwe ku wa 10 z'ukwa 12 2021. Icyo gihe harebwa igika cya 41 na 42. Inyandiko z'abahanga Letourneau, Philippe na Cadier, Loïc, droit de la responsabilité 1998, page ya 715 kugeza kuri page ya 716. Corbière 1837, les droits privés administratifs et publics dans ses rapports avec la conscience et la culte catholique. Martin Beauplet, page 493 kugeza kuri 496. Uryozwa igihombo cyatejwe n'ubugure bwateshejwe agaciro. Ikibazo cyari ukumenya niba Rekeraho Aloyizi uhagarariwe n'umugore we Ingabire Jacqueline hari uruhare yagize mu gutuma amasezerano yagiranye na ngezaho guhora Ildefonse aseswa. Icyo gihe urukiko rwasanze amasezerano yarasheshwe kubera ko Beneri yahaye ikibanza yari yarahaye undi muntu, bituma rwemeza ko Beneri igomba kuryozwa igihombo yateje Rekeraho Aloyizi kubw'amakosa yakoze yo guha ikibanza kimwe abakozi babiri. Icyo gihe Beneri niyo byatumye cyamburwa uwo Rekeraho
yari yakigurishije, ruyitegeka guha Ingabire Jacqueline amafaranga miliyoni 17. Umurongo watanzwe icyo gihe uwateje abandi igihombo niwe ukiryozwa, hashingiwe ku ihame ryo kuryozwa nyiri gukora ikosa ryagize uwo ryangiriza. Reba igika cya 41. Urubanza bihuza umurongo ni urubanza nimero LS/injust LC/injust urubanza nimero LS/injust LC 0000 5/2021 SC. Icyo gihe haburanaga Radiant Insurance Company na Dusabimana Fulgence, rwaciwe kuwa 21 z'ukwa mbere 2022. Turebere hamwe inyandiko z'abahanga Serge Blodo et Alexis Bouman muri Dictionnaire juridique yo mu 1996, Dictionnaire juridique 1996 2019. Niba hari ikibazo ushaka kubaza cyangwa igitekerezo ushaka kutwunganira, telefone yacu 079 08 58 217. Mukurikije ibivugwa mu itegeko twasomye n'ibyemezo byatanzwe n'inkiko, murabona harabayeho ubutabera? Bitwandikiye muri komenti, mukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.